Mana kayak di ruang ya, toh nama rendah de penrena, iya toh nak gadis saja mah. Pada tas mana nih pakai ata, napok walisu di kedua orang tua ata, dekali kagak ini sena tujuh, sama karena pengendara minta taruh. Halo? Iku Nisa. Iya om. Ada lo mau dibolain nah kalau bawa aku. Aja dulu om. Den rupa di kusapa ki Kak Rahmat. Naku sekada lo digai. Nandanya tuh aktif HP na. Agak ada nah ke dibolain. Iya tuh tahu. Nak keburato na minta susah. Lawan na sama perahu. Agak ada nah monro meireng. Ada kali na liva. Pa merepek ke bangkung. Jadi nak kicau luna. Pesan nih om supaya makira ki. Kita tuh tahu itu penyanyi terus na jamu. Ayo kok kerelak kain nu kasih na. Milo tulung ngafale om tanta rasa nggak mai. Aja na silalene tuh melisu sama poteng tundria. Yang kamu malu luna. Nak iseng biasa di kampung. Kota numiseng. Ma benih nih lo. Baye om di mundri sih. Pak dia tuh aku doang ngedi. Iya misi longan anaknya. Pura vi paling mandri pak dari sana di nenek. Masih saya nih itu om. Tabe vale om di hati hira nggak mai. Pak anaknya lo kusuruh mata totoi mesuk. Iya. Iya pura nih vale om. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu vale dulu mandri. Pakai antar aku lisu. Lagu kau nggak lempar ke lagi nanti parang. Tidak gitu, saya tetangga sebentar. Balik. Sama ki om. Maga circle ke Indonesia. Kuat pacan aku kayak suruhan. Marisa siapa ya lo mana hunu? Guri ke sini, ke kota lo. Nama le demi to kita ndra fa kota na macha. Tamaka di fa guru nih nih. Iya Lena. Batea si garutu isi ma paun na to na fangi. Stroringa mita na taro. Waktu memang dia tapa maca. Yang mana itu untuk proses. Betul sekali itu om. Wah, mati kila maca. Iku agar ramah paham itu ya kung kadifawako. Aja makalinggahan ini. Buat tama di telinga kanan, musuh motor di telinga kanan. Tamindra lo bisa-bisa dilalang. Aman berarti karena rempes sih bisa sampai bangku kumon resiko gitu. Ah, ke dalam. Halo, kilo di kamar. Elok kalau masarjeta. Oke. Kita nih. Udah gitu gak dita usaha na elok makada kuduangi. Salah sih kamato lokasi na kau keduangi. Justru aja lo taisen ku pakai tubi tajama. Tolong na palle sampai baja dulu. Dodo sih. Motor-motor di maragi mulau balik. Waduh, nama kaderino lo. Bapak susah-susah memang mek dia. Nih, kesini bapak kamu terpukul. Ada lagi tuh. Hai. Hai. Di bagian kayak dikidi deng. Kitundra kayak leh. Aisyah nih. Kenapa gak nagari sih mandre nih? Pamaliasa nggak lo? Waseng kurang mau mandrele. Dia kan asal lambungnya nyonya komajalo ki. Oh puang. Mana nggak tubuh pada kena angin maliasen na. Siau kayak. Magai, taisen nih. Jadi ya di mitike getah. Kohonnya dia tarona di ala nih. Situ aja paling itu mengeri. Kanang.
Di belakang ada musuh, di belakang ada musuh. Ya, iya, situ, ambil gitu, ya, tembak, ya, itu. Pura ini kayak tujuh mata. Ye. Terus ringat tona na. Kusura garis getai manang kata sose kasina. Oh, puah mati tona na iya. Manang kayak tuh di pakitu kali kasina. Kupokadi kilo supaya makati ki penuh. Pokok itu ditajam mitang kena mengeribit na palisu. Nah, detote na on roke ditajam yang kena penuh. Di garis sih pindah palisu. Jadi salah sih kak. Salah ihau. Mate mitu getai ku pakai rosyarata. Awe, elo gitu kuaga ke idi napa gitu kali kesina. Lisu nih Indra dibolai. Iya pajama itu. Kandau edi ke idi tu sila ku garis. Lang Indra diwangi terima ngasa dibolai. Ay, boleh garik beli barang ya anu lo. Iya, Inar lo. iya, kalau kau tahu nak kes ternyata anu sisi Tom. Ini deh, itu pakai siri-siri. Maga tikali lisu lo kak. Nasuruh kak pulang ke kata, nasuruh kak temani ke jamur ki padi. Oh, jadi kalau caro kak itetai ki manu kedi manriase. Kalau kau ceme iya. Iya lo tona palet lisu. Eh. Handrembe, tuh aku malam yang kena malam pedofil tengah dengan sekolah kau. Awas, ada musuh di belakang. Ya itu timba, ambil itu timba. Ya lemparkan gini timba lemparkan. Marago Itai rohe. Maga itu deh na tahu ke manuke kasina. Allah. Pamaka da yutir lo itatai ki manuke manriase. Jadi arah tete toni deh na tahu ke. Masuna rutri ite romanuke manrease. Hukai. Paku pikir ki dete tane lo syapura ro manuke si karung ase. Elo ki mak betul telila. Iya, apa pada itu asal aku tanya siapa? Siapa ki panol lima neng silona duang. Oh, puang. Elo kayak gitu kuaga kasih na setengah kantong mani itu kan elo diandre. Jadi salah sih kak. Dek mito kayak itu kabatu juga kata hidau. Coba heading nilaku, kutimbak ko napa ku balu. Aga? Balu? Tanya kaget din dia lo kita timba napa tabalu. Itu pun paling kau tatimbangan alaku paling janda mimala kak. Napa konala na janda tertek ke nuku kona teri. Asal nu tahu lendi asohon nih sapangka tusuroanga tulu salah ku figa oke jadi syukur kiruntukan di asal nu tahu lendi orangku sebagai cowok tidak semua lelaki yang bisa jalani. Memang ya, kayak ini cuma dong.